Jalan lagi dek, jalan dek. Ini gue dapetin. Monitor ini. Oh, monitor. Ijat. Oke, udah dulu ya dek ya. Oh, sip. Oke. Habibi, pamitan dulu yuk. Udah joget Maya tadi ya? Habibi ya? Asik. Karena kita pamit tuh yuk. Udah sore ya, pulang dulu ya. Jangan lupa apa dek? Jangan lupa apa? Sholat dan ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.